Itur tete Yesu ejaka ituok. Ikotoro lanyu takirot na balabone be. Amin. Eraya mina ara itot na kemoyo na ibusa kinti angoli tunganan lo adai yun Yesu Kristo aja unte kede. Kota hanyu tukoito mutabola yokana lo sodit sulai wongono kokoro ni kanyare to ni kanyauni. E balabone be. Luminan kaminan arus narai amin erai naka edeke. Nyini dake ere yene mina eurio kama eja edeke. Ejeni da edeke. Yeni mamemin mam ejene edeke. Narai era edeke amin. So arai balabone be ijeno nedeke. Inera bone be irawane yuna kali yunti Yesu. Ibusa kinti doni araute itungalu ijaskera mina tomotaonok. Opone bani pero raja temar bone be. Amina ngedeke. Arai ngiko kinedeke. Arai nge yunan. Umama aminoto motaukon. Irai jo itunganani yani ngala bon. E balada akirot naka edeke bone be. Omina edunyete kon kwa pe mina ribon. Idoda na iswama jo kwa ngene. Itodori dojo ikisila kere. Na arai na imina reje kon edunyet. Mamujo ipedora iswama ikini ngeserono. Mamujo ipedora koko ikebore. Mamujo ipedori angolopa. Mamujo ipedori ai planning ayara ngesi. Mamjo ipedori da ai planning ai swama ikini ngesi nuarokok. So akiro kere nuarokoko nuti ipedori ja swama ikini tunganan. Erapiara do kere koto mamin. Merejo etunganan lo unity aja utekede angara to motaukon. Ijo etunganan lo unity ngesi bala bone be mamu ngamino bore. Mamu ngamina muta engarasi nga okoti tunganan ingin. Mamu chutiso iriamun. Ara ida haidoro kiniso mamu so ikula uni. Onachekai na chika akuju boda ngailo si joy koni jeta unen. Obong kopana iye sadumunu joy jaoja utenekanta ngon. Ingeti bereja kona ijara be dumunu chutija ijara na ikaru kere. Abui Paulo olimo ke kanisa lo Korinthia ebe. Ara ikenere kangaje panuka itunga kanuka imalaikan. Kwabo emamewa ngamina arai ibore yene ruo arai aesini nweruo stai. Boboda arai ajai kaidwara ajenu ni danu kaiya ya kere ka aijene kere arai da ajai kaiyonu kere na ipedori aituobot irongan kumame eongamina mam arai ibore. So inachanaka arira ijo engarenon le kanisa arai bonati jaijo kwaya arai bonati raija nabi na idwari arai bonati lipi jonno yoto mokanisa iswama ija kiro kere no ajoka kano ekote dekien. Konyedo omame jamina isiti dojo bala abagu ne ruo ne mame iboro toma. Mamda jo iraibore kotoma konya nuka edeke. Abuda yesinerte be. Katemarete lui puka paran kangina tiar. Eja kait. Mam kere ka kipo kadwara ta kokirorikon. Kokirorikonda kirenyasi ajokin. Kokirorikonda keswamata aswamisha nuka apedor nuipu. Kosodi alimor mama kech ebe. Mamlem kajeni yes nepeche peda. Konyotu kama ajai. Yesu lukeswa makanu kaipali. So inachana kaluminan. Ibura odoni aja uteka mina tomotaonok. Aminasi itunga kere. Kangunuda liswama inikineteoni erono. Kelipana kinete kies konyemere aiken. Ne iswama doni kwa ngene. Itakanun doni kwape itunga lweja choa. Idoda kwape itunga luyong tedeke. Aparanda na wasia, aparanda itube, itodiar dojo Yesu, kwape ike koko yeni buwa cham arichitenu nera ngesi. Kopone ikangol, dumun dojo aijara na ikaru kere. Akirota chena ikamanara kedamina, na ibuno natupa kina ineri, nges aitim. So mamudo ituani yari. Eyalama ngono ija pupo kina ngo. Elipi ngedeke isirere ngejo.